أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببتي أخون أول من سلسلة علوم القرآن مي ما كانوا موضوع كدرسون واحد كم مجندني كيرت القرآن علوم مريكي علوم تكابه بدو هذا مريكي أول من سلسلة كبدل القرآن أولا re emme fahun re argumen wa kadakka fawani Allah subhanahu wa ta'ala eilahuge arutakun kore rasul bekaluna wahi bawala goni kinetto nota wahi bawalumge sifaya behegotu egeterega argumen dannawa fawani sifayaki ei medweri korabwa ملائكة بكلك زريا الله سبحانه وتعالى وحي إلهه نبي بكلنا نوت رسول بكلنا إفيوم خاصة قدك جبريل عليه السلام أنك قدك الله سبحانه وتعالى إبس مدوريكو ترجمان كنتي سيدا بس وحي قربهم أول ما إشارة كل فوان الله سبحانه وتعالى egota baswahi purabwa baswahi purumutoge tereng ebbattareke ei heo lafa rangalu tedu huwafen nabi bekalunna rasul bekalunna Allah subhanahu wa ta'ala dakkawagi ema nabi bekalunna rasul bekalunna hamekani huwafenuge gotoga fenigenda takichaki nuwata engewumaki eiwes wahiye ಸೌಬಕಿ ಶೈತಾನಾಯಕ ಎಬೇಕಲುನ್ನಕ ಫಾಡುಗೆ ವಸ್ವಾಸ್ತಕ ಅದಿ ಎನುಂವೆಸ್ ಬಿಲಾಹುತ ದಕ್ಕ ನುಹೆದೇನೆತಿ ಎಹಬಿಮಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಇತುರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಹನ್ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬೆಸ್ ಹೋಫೆನ್ ಫುಳುಗ ಅಮೃತ ಪುರವ್ವ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಇಂಗೆವಂತ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಕಮುಗೆ ಹೆಕ್ಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆಂಗ್ ಎಬಹುತ್ತೆ ಕೀರಿತು ಕುರ್ವಾನು ಬಸ್ ಎಗತೆರೆಗ ಮಶೂರ್ ಹಾದಿಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಎಕಲೆ ಗುಫಾನುಗೆ ದರಿಕಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ದಬಹ ಕುರೆವುಮಂ ಎಂಗೆವುಂ ಐ ಹೋಫೆನ್ ಫುಳೆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಲೆ ಗುಫಾನ ಕುರೆವೆವಿ ಅಮುರ್ ಫುಳೆಗ ಮಿರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಫಶಾಮಿ ಗನ್ನನಿ Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula malaike bekalaku rasul bekalu ge ariha wahiya ge wada gannawa gota behe gotu maganu gotekka malaike bekalaku rasul bekalu ge ariha wada gannawa දෙගොතෙ නොත වහියාගෙන් වඩා ගන්නවා දෙගොතෙන් මෙොන්නනි ඉතුරු ගොතෙන් එක්කම වානම එබස් මි මාගඬෝ දෙ බෑගතරය උපදගෙන් දාන එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ එංගෙවුම් මලායිකෙ බේකලකු මෙදුවරි කුරබ්බවා රසූල් බේකලක අංගවාකම වානම ඒගෙතරෙන් ෆුර්තම ගොතකි එයි මලායිකෙ බේකලෙගේ අස්ලු ಹೈಸಿಯತುಗ ಅಸ್ತು ಮಕಾಮುಗ ಹುನ್ನವಾಗಿ ಬಡಾಗಿ ಎಹನ್ನಮಸ್ ರಸೂಲ್ ಬೇಕದಕ ವಹಿ ಇವ್ಯವು ಮೀ ರಸೂಲ್ ಬೇಕದಕ ಎಮ್ಮೆ ಉದಗುಗ ಸೌಬಕಿ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲೆಗೆ ರೂಹಾನಿಯ ಹಾಲು ಕೊಡು ಎಂಗೆವುಮೆ ಇನ್ಸಾನಿಯ ಹಾಲು ಕೊಡುಗಾವ ಬೇಕದಕು ದಿಬಿಗ ನುವತ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರೆವು
ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawani e wada gannawani rangabilegge adu wada gannawa fada gotikke eves halegga wahiya rangabilegge ada egwa wahake no mitanuga muradaki malaike bekalaku wadage ruhaniya halu polugaave insaniya halu polugawa insanaka wahige ivvawa iruga e insanaya ekan ibigenda nuwata furatama ekan tahammal kuran jehivada gannawa iruga ibigenda goy rasul sallallahu alaihi wasallam mifad halatuga ekalege fanan ei war bodu kamekkamuga ve wada gannawa eke tafatu hadisata sahabi bekanunge arihun adi khudu ekalege fanuge arihun asfave rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga suwalu dennewunu kalege fana kungo takatoe wahi bawale be nota wahi gotuga engewme kalege fana engeveni kungo takuntoe ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani baif fahara timan kalege fana iwada gannawani rangabile jehe ade nota rangabile adu fada adeke e adu niumuma akuga timan kalege fana fahum wada gannawe e engevum nota e bawale be kurige denne fadan mi emme bura adi emme undagu wattaru wahige teren ehbegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fawe mi sifaye mi timan kalege fanu ge maccan emme undagu nuwata bura sifaye ehbegen aisha radhiyallahu anha ge arihon asfawe ekamana vidalwani timan kalege fanu deke wada gennewime rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca wahi bawale bemun dia iruga ekalege fanu ge nikkuri fulun da ohore mundiye e duwahaki ei fini musumuge fini dostak tere duwahiki nuwata fini reta kutere reeke ammu gotega algun menga fini musuma hunu musumuge kanka memma bodaka divehi rajyega divale nuwan ehnamas madina balak kamwanama fini khasa ko fini reta uga gag gadaka tin 4 degreeya noniya hama sun degreeya hame beseba fini boduwegin ebade ema efada betten muri tanegga fini musumuge fini reta kuteren reegga ekalege faanuge nikkuri fulun da ohore munda manzaru ekamana dekewada gennevi wahige baru bodu kamattaka hame efada bay ehen sahabi bekanuge alihun asfaame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamacha wahi bawa legumun diye iruga ekalege faanu timan kalege faanuge falamas ganduga hifehettu megge baru gadakamu nota baru bodukamu timange saage lehingum muttigen diye kama ewa gotamane assivegen diye eha baru boduwa kame gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ihsas we wada ganno ehenna mawes mi halata fahuga engewme nimuma ekuga ekalege faana furihami safwe odum filagen de maniki insaniya balagatu manote insani jismuge balagatu man ekalege faana e bawale gume libigane omuge baru libi wada gannave ehwa allah subhanahu wa taala akirit qur'an ga wahi qur'an ron kurire gastanna wala fane inna sanulqi alayka qawlan thaqila timan ilahu kalege faanu ge macha mi fonuvwani buradan huri haba huri buravegemba engewmeke nota engewunteke nota basfuluteke akirit qur'an ge mi bawale gumaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ei huriha gotakum wes burakamik kotuga vegende sobaki
kurindenne gota tahammal kurevuma adi egi iturun e baawale umme amali gotum ekale faano dakkama devvan jehivada gannawa kamuge iturun ekam miistakunna hameya for koddewumuge tabligh kurumuge bodu zimma ekale faanuge istari fuluga eligen dane kumme ayataka kumme wahiyaka gulige algondu ganna wala fawane puri rekta kuterega Allah subhanahu wa ta'ala malaika bekalunna bas wahi kurabwa hindu nota Allah subhanahu wa ta'ala wahi bas pule wahi kurabwa hinduga malakuti ya alamuga nota udutuga kan higa da gotuge wahaka algo dennabi astu riwaye imam bukhari ye gennawa fawani Allah subhanahu wa ta'ala idha qada Allahu al-amra fi as-sama'i ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان ملائكة بيكنون في فرطة تلك ربي الله سبحانه وتعالى أمر فلي قرب من إرادة ربا إله سبحانه وتعالى بس فلي وحي قرب من إرادة ربا هدوغا الله سبحانه وتعالى يبرفلو أدعون كوري ريغا دنوالي روايتوغا asfawe emmeha malaika bekalun sajide tire wada gannawa kama Allah subhanahu wa ta'ala basfule wahi kurabwa hinduga udutakum guguri efpada gadapada adaka akuga lolong aragen da kama e Allah subhanahu wa ta'ala amurfule kurevumuge kuri amurfule kurevuma irada kurabwa hinduga ekan udutahuge ahulwerinnan adi udutakan ekamuge khabaru diguma guling Allah subhanahu wa ta'ala den efahuga wahi kurava kame wahi kurava enge omen angawani den jibril alayhi salam e huriha bekadunge tere emme furtama istarifulu ufullawa adi Allah ta'ala ge wahi basulu libi wadagen enge farataka for koddevani devana wattaraki rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya emme fasiha fulwattaru ei insaniya ಹಸಿಕೊಳುಗವ ಇನ್ಸಾನಿ ತಬಿಯತುಗೆ ಬೆರಿಯಾಯ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲಕು ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಸೂರಾಗ ಬದ್ದಲು ಪುರವು ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಸೂರಾಗ ವಡಾಗೆನ್ನೆವು ಈ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆಯ ವಹಿಗೆ ತೆರೆಂಗೆಮ್ಮೆ ಲುಯಿ ವತ್ತರು ಬೈ ಹಾದಿಸಾತ ಬಯಾನ್ ಪುರವಿಗೆ ಆಸ್ಫಾವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮೆಯ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ දෙෆහරගේ මතින් අස්සු සූරාග ෆෙනි වඩාගෙන විකම එහෙනම මිතනු ගල්ගොන් මෙ මියෝගොත මෙවාහක දක්කනි ඉන්සානෙගේ සූරාග එකලේග ෆාන වඩාගෙන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වහී ෆෝර කොද්දෙබවා වහක මිගේ තෙරේග මෂූර් හදීසෙන් එයි ජිබ්‍රීල් හදීස් ගොතුගා මෂූර් වෙෆාවා ඉමාම් බුඛාරි අදි ඉමාම් මුස්ලිම් adi enum bes mashhuru hadith ilumare neruwa fawa mige ekiki riwayat huri riwayat jibril hadith ki tibefun nabani algonda hiton ni hadith ge khabar libilag wafa umar radiyallahu anhu ge riwayat imam muslim neruwa fawani umar radiyallahu anhu vidalwani timam bekalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga edduha ko miskik koluga tibbawani ko ಅತುವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಕು ಏನಾಗೆ ಹೆದುಮುಗೆ ಕುಲ ನುಲಾಹಕು ಹುದೆ ಅದಿ ಏನಗೆ ಇಸ್ತಹಿಗೆ ಗೊಲ ತುಂಬುಳಿಗೆ ಇಸ್ತಹಿಗೆ ಕುಲ ನುಲಾಹಕು ಕಳೆ ಏನಗೆ ಕಿಬ್ಯಾನ್ ದತುರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಸರೆ ಫೆನ್ನಾ ಕಣ್ಣೆತೆ ಅದಿ ತಿಮಮ್ಮಿನ್ ತೆರೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕಲಕಂ ಏ ಕಾಕು ಕಮೆ ಎಂಗಿವಡೆಯನ್ನು ಗಣ್ಣವೆ mi ajabuan jehene kame haqigatu gaves madina ga hulwerinaki ebbe ko anebeka danna bay sahabi bekanun ebbe kada ko anebbe kada engi wada gannawa ehmima ei kombe kada kan engi wada gannawan jinota kaaw ko engi wada gannawan jehen ekamaku kaaku kan neguni ma no engi wada nugannewi ma den ewan jeheni baadiya getere nuwata ehen rasakun datur kufani hikkamuga e zamanuge datur faturuge
halatun emihaku daturaf feshi adi kitame zinat keregen kamuga avies hedumaki hudu hedumekam avvanama e hedumuga hirafus jehi hadibun ei lazim kame ham ehme bola tumbulige istati hevi hirafus burafa hurmaki ei majbur kame ekamaku min evve sife fennaka nete efoga wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga kurimatiga ishide wadagen nawani kakufulu jassawafa efu suwal kurban fettevi islam kamaki kobato adi iman kamaki kobato adi ihsan kari kamaki kobato mi huriha kamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab devmo geddevi komme jawab devma ekuga emihaku ebadannave sadaqta kale gufanuti hadis korevi tedufulen ehmegin umar radiyallahu anhu vidalwani faajibna timanna men haram bejjan يسأله ويصدقه سؤال كرم فوق أنك أبا تدو كربه سؤال قرآني ندلنا تيتا إنما سؤال كرم فوق أنك أبا دنا بكلي فانتي حديث كربي تدو فل أنتم بكلم حرام بجان إقولتم من سؤال الإسلام كم كي كبار رسول صلى الله عليه وسلم كم جه ركون تبدال ودببي إيه فوق أنك إيمان كم كي كبار سؤال كربي ما إيمان كم جه ركون تبدال ودببي إيه فوق إحسان تري كم كي كبار ودنبي ما ihsan kari kamaki ei tiba allahan alukan ada kurme tiba allah deke hore alukan kura fadan tiba en allah nufenu kamuga ves eila tiba balla odigam banat efo den suwal kurbi qiyam bani kon irakum heji e suwalu ge jawabuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbi mal mas'ul anha bi ala min as-sa'il suwal kula farata wor bodabaki suwal kurun farataka engigenne no etikame manike allah subhanahu wa taala fiwa ibs farataka enge kamennu qiyame banire ei kuttam begemba malaike bekale kamuga avies adi hama ifadan makama matweri kan libigemba rasul bekale kamuga avies e foga den suwal dannamani ege alama ettaka bewu qiyamatuge alama ettaka bewu kommekas e suwal taka foga emburi emihaku diyama den umar radiyallahu anhu vidalwani fahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya man kale gufan baddu wadagen nevima hadis kuregeviye atadri man as-sa'il kale gufan ege wadagen nawa e suwal kurabban eduhu a suwal kurikaku umar gufan vidalwani timam men den nevime allah wa rasuluhu a'lam allah ilahu rasule mola den wadagen ban ni sahabi bekalunge halukon by far engi wada genne yes bekalunna datifu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyuga jawabu dariwa ebe funa engi wada gannawane hajjatul wadaa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal qurbu gendevi ayu baladin hada ni kondrashin he sahabi bekalunna engi wada nugannawane to ei kondrashin ayu shahrin hada kom masarin he ayi yawmin hada kon duhen heji ebe kalna dannama keriwada nugennevi hifulu qurabbam gendevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen namfule vidalu faane kama ehnama komme ka smihalat kimi umar radiyallahu anhu adihen sahabi be kalna egiwada gannawa halate nun ehbima awla kam bodu mitanga egota danna allah wa rasuluhu alam allah ilahuge rasule mola denawada gamba den hadis qurabbani hada jibril ataakum yuallimukum dinakum ei jibril ge faane wada gennevi tiyabami hunge deen unganna wade ko bash emmima nihalatuga sahabi bekalun navs jibril alayhi salam insani sura ga wada gennevi ma feni wada gennevi adi purawunu suwala dekewunu wahaka wes adu e wada gennevi ehma insani tabiyata nota insani sura badalu wi ma malaike bekalunge sifawes adi aduwes insanunna iven adi fennam wes fenna em kurin denne gota mi emme fasehe go sawbaki kurin denne wi hen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge turu sahabi bekalunna wes e adu furuta assawa adi libigatu moge
fursatu libige diyan minu mesben halet tawga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men ge nabiyya ge iturun ehen nabi bekalunna ehen rasul bekalunna adi ehem mes tantana malaike bekalun insanu ge suraga wadaginne vikan algon menna kiritu qur'anna adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun warasa safukun adi waragina dalil takun engin ebun ehem bima mimes allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalun ge iturun ehem mistakun nabbes malaike bekalun feni adi bekalun ge vidalu wachan aduwigen dane sawbekkamuga lebbiwigen wa sife em kuri faro algon denne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga aisha radhiyallahu anha suwal kurgebi kurin algon midennevi debattaruge wahi ge wahaka rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurgebeni suwal kur ya rasulullah kayfa yatika alwahy kade gfanuge ariha wahi annani kum gotakan hayji faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiye ahyana yatini mithla salsalatil jars bay farjaman kale gfanuge ariha wahi annani rangabilege adu fadan wa huwa ashadduhu alayhi ay timan kale gfanuge maccan emme buraheli nota emme undaku wattare efoga den hadis quran waqad wa'aitu anhu den ikan nimum foga timan kale gfanan e vidalawi baskurtake ingi wada nota bawade wahi ingi wada gannave wa ahyana yatamathalu li al malak rajulan efoga bay faru malaikata ni insanege sura ga wada ganna fayukallimuni fa ma yaqul timan kale gfana den ehen wahak fro dekke vidalu wache ingi wada ganna egi iturun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mefula nota hippula malaike bekala khasako jibril alaihi salam wadagen fonuwa nuwata foru kurabwa khabare gotuga wahi ade ei kuri algondu dennevi hen mi debage tere fahu bage tere badegenda kame ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama fasayqulu kama akuga odum fila adi libiganeve wattare ei rizuge wahakaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa basfula agorte be funa hadis dannawalana ehma kurin dennewuno halatuge teriya bay bekalun algon kurin denne fadan mi halay ituru halate gotuga vidalwe ehnamas hagigatuga eggotaki sida fenivadagi aneggotaki fenivada nogi malaike bekalege halatu ga wadagin e khabar qurabani ema mi halataki mi insanege suraga nota insanege haysiyatuga wadagannawa den e ekalege faanuge hippula e waddawa debbawa beddum ema bay bekalon miga timmana gotekkamuga visvidalu uluka ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mefula nota hippulan e waddawa beddewmaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurba fa wa bay basfutok terega ade inna ruhal qudus nafatha fi raw'i bay bekanu vidalwani ru'i annahu lan yamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab ni warugada hadise ke medannevi algonme miya meduga bisna fikur kuran jehe basfule rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariun annan enas algonme ge mitanuga dalilaki mi wahi ge teren malaikata jibril alaihi salam wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippula e waddawa veddemun nota e angawa enge unge wahata mehma e halatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e engevi engeume bogutu fahum wegen de nibasulu gamena ni inna ruhal qudus jibril alayhi salam ge laqab fulangi ruhul qudus nafatha fi raw'i timan kale ge faanuge me fula fumelevvi e fumelevumuga e onnani wahi basulu ekade fanan enge wada gannoni den e vidalwani kike kan annahu lan tamuta nafsun evvis nafse maruwegen nudan أنه لن تموت نفس حتى
تستكمل رزقها وأجلها إيجي رزقا أدي إيجي أجل هم وجن نونيا إبس نفس مروجن ندا سبحان الله مي أرجون من جي أصله سايز أرجون من جي أصله حقيقي إنكم أتكا ورم مهم بس بقول أرجون من إتورا دنيا مدميون إدو مدا جمع كرما مدميون دهيمتكم أدي أرجون من جينا دوها كدنيا جا هردانا كم مكورا أميدو نوتا أمهم مثل دوكو دان جيدان كمتكا وانا أميدو كمتشان وي ورسافو بس بقول مي عقيدة ورفرغد فيلاود أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها إبس نفس مروج الندانة إيج رزق هم وجه مدان دين أدي إيك خندق الفاوا أجل هم وجه مدان دين منو دنيا متيجا إبس ميهكو إنا كان هوري إنا بون هوري إنا بينون كورن هوري رزق إنا هم نوي إنا دنيا دوكو ندانة أي كتم زمانك بليندوغا أون جهونو كموغا يس همي ما ميهكو إرزقا فيلندو يس إرزقو إنا فهاتون أس إنا يا إرزقو لبي فنوني يا إنا مروجن الندانة أدي ميهكو إنا كندلي فاوا أجل هم نواني هنne دنيا دوكو شن ندانة أجل هم مفهوغا إنا لسوين هننا هيدوكو لكبس دين يفوقا حديث كله فاتقوا الله تبعوا الله برويت واش كم فدا نصيحة تريكم مجا بس كله فاتقوا الله تبعوا الله تقوى برواش لو بتي أخونا الله أرجون جا أميل نفسها تي أمها أخونا وصية كورن تقوى بروا أرجون من جا عائلة تكا أمي دارينا لهتي ما جميعهم إكويرنا رتهنا وصية كوربا مي حديث بس كله هندوما كدبا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرب وافاوني ابس نفس الدوها كوس اقبتك ابس مروج النداني اي كتن میں اوہم مرویس کتن میں دوہے بندے ہونف مرویس اے نفس جریز کو ہمیں کیاگم منوی ادی ایک کھنڈے علفاوا اجلو ہمیں جم منوی اہن کمو فاتقوا الله جبامهم الله التقوى والباش فاتقوا الله جبامهم الله التقوى والباش دين حديث قربني وأجملوا في الطلب تبامهم لبقتمغا هودو مكورا مسكتغا ريبتي غوتغا اكم قراش حلال غوتغا لبقتم مسك قراش رزق فهرغا ميهو كافان اي حلال نون غوتغا بس هودا اكم حرام غوتغا اين كيس اين اكني اين اتكا ليوما فاوا رزق ene nuliupa rizqen nun ene kani benu hifani Allah ene nuliupa ecce halal gotugaves haram gotugaves nulibe embima haram gotuga kamiha ekani ene nuliupa rizqen nu ekamaku hitame ki e rizqu algon men liben ebote liben kan kashawan algon men hodam bi halal gotuga algon men hodam bi halal gotuga مليون فاسا حرام غتو بينن قرا ميها وس دنم بي اي ان تكال يوا فاوا رزقن كن رزقنا حلال غتو هو دينما نوت هودم مسك كلنما ان حلال غتو وس رزق لبي فنونيا دنيا دوكم ان نودانك හිතාමේ කි මේ හගීගත් ආමෙදුග අල්ගොන් මෙන්නා විස්නා නුලිවේ මුලි දිරියුන් මුලි හය මුලි හුරිහා දිමාලෙ ඒ හලාලෙන් හරාමෙ බෙලුමෙන් නැති තිමාගේ ෆොට්ට තිමාගේ වොඩට තිමාගේ ජීව පුරපුරු මට්ටකා මසකේ කුරව මුන්දාති මිකන් අල්ගොන් මෙන්නා හඳා නැතිකින් ගොස්පවාති එමෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආනුගා වහී කුරබා අංගවාෆ් වනි වහීගේ වතරත උතරෙන් وما كان لبشر أن يكلمه الله الله سبحانه وتعالى إنسانك بس وحي كربوا قتك مغاوني إلا وحيا وحي جزريا مانك سيدا أنغوا إنجومكم إيغا مانك رسول بيكالكو فنوفواكين الله سبحانه وتعالى أنغوا إنجومك إتورم
evvattaraki wahiige zariyan engawa engome aw min wara'i hijab nuwata farudai gane faratum maneki evves tarjamane tagun kurin denne fadan sida angawa engomakum agundu kuri rega dannawa fawane ilum merim meduga kommesarege khilafe kuri kamuga yes mashhuru basfulaki Allah subhanahu wa ta'ala insanu getere sida bas wahi korabwa fawani Musa alayhi salam asha agun menge man nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wasallam yashe Musa alayhi salam bas wahi korabi ekade gafanu bimmatiga hunnawani kosh enama agun menge nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi koram irada korabi hindu ekade gafanu mi'raj mufullawa ekade gafanu ilaha kuttam korabwa ilahu bas wahi korabi ay agun menge nabiyya itura libigem dia sharafeke ehen embes insanaka ehem makhluqaka nuribe sharafeke gotuga aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha dan ilahu subhanahu wa ta'ala malaike bekada fonu babagin irada korabi chen anga ema furtama tanuga miwa illa wahyan egetere badegen dane Allah subhanahu wa ta'ala huwa fenuge zariya mala rasul bekaluna angawa engewunta dakkawa wofenta nota koraba ilhamta ane battaraki Allah subhanahu wa ta'ala ebbe surahen nati angawa engew ane battaraki ei rasul bekala fonu bawagi angawa engew algon me mirega mi wahaka dekki rasul bekala ko wadagin nabi bekala ka rasul bekala ke medin nabi malaika bekalunge terem fonu bebe rasul bekale rasulunne kiyen malaika bekuna bay ilum berin vidalwa gotuga malaikat minan deifa basmiwani arayboga aduka ei risala nuwata rasuluka eme bekaluna ki Allah subhanahu wa ta'ala ge farak pulun funu bebe bekalun komme kamaka kamgas ege terega wahiya ge wada gannawa bekada ki jibril alayhi salam egota wahige rasulaku nuwata malaika bekalun ge tere rasulaku wadagi bimmati gawa insanu getere rasul bekadaka wahi hibwa degotuge wahaka eggotaki ei malaike bekadege haysiyatu ebekadege halatuga hunnawa angawa engum ei rangabilege adu fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme bura goten gotuga wani devana gotaki asu suraga feni wadagi asu sura midenne insanege suraga feni wadagi baddaluwe adi insani hamfatun aduwaha adi hama hemme insani lolun dusumuge baro libe fada gotek agon danna afwane kuri rega agon men mi darustoge terega kirit qur'ana meduga mihun shakku fedduma qura masakkata adi eya mi ummat geilum men debba afawa araddu toge waha kaves agon men dakkamun genda name inshallah haqiqatuga mi darustoge emme bodo beeno makki algon men zamanu sure iman degen qabul ko ge mitibeni kirit qur'ana ki waram nay fotek gotuga kirit qur'ana ki ei Allah taala ge hadratu nas fawa ilahuge kalam fulu gotuga ehnamas e may ko dekeve dekewum ekani dekigen algon men nam miyadu fudeka nete kirit qur'ana meduga shubhaya shakku feddu mattaka kurave masakketta hoge ekiyeki oyevarta algon menge mi divehi rajya hame besfora algon menna hamuge kula ekkure kamugawa algon menna ebbahakun eddulakum wahaka dakka basmoshe ule algon menna ekechekka ule algon menge lehinga algon menge darives miedu mikan kamuga jehi mi shakkutaka wahuntam ufaddumuge masakkedani kuramun embima algon men ekam heveri betiben ebeje adi algon menge darina ekam saaf ko den ebeje waragina fahara bifada mihum shakkutaka wa hum takagen annani kirit qur'anum ayate nuwata hadis basfule nagagen as ba ifharu zamani ilmi hodun taka aduwagi nuwata insanu geterega pangiga gota aduwagi mi deetige demeduga hori fushuweruma dimanuun dakkage nuwata qur'anuge en ayaten anen ayataka nuwata
hadis bas pulaka qur'anu ge ayataka nuwata di hadis bas pulage demedugawa wagutum aduive mi haya visna nuganeve pada bay tankol kolo nagani haqiqataki mi dinuge ilmu ugeni mikan ulu filu masek kuri warakan algon menna saaf wegen dani mi dinuge tedukama adi hiritu qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata mi guli la me fawa de wahika ehbima algon men mifada komme halatin algon men kurima changanna iruga algon men nak ingifa otum muhimmu nege kamavvanama ilmuge ahulwelna rujuwa makiyei algon menna waram muhimmu kame ehen nu kamavvanama algon menge hituga shak ufedi Allah Ta'ala algon men ufuri burayaka nula debba famiwa aggubodu niyome islam kamuge niyome adi sunne jamaatuge ahulweri kamuga gumuge matwer niyome gelli gos tafatu firqataka fikurtaka aqidage madhabtoge teriya wadevi nuwata islam dinuge matweri nurun algon men beruwegen ngeta wahiya meduga nuwata kiritu qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata meduga shakka wa hum fiddumaki emme muhimmu masakki ei mideti dogu ejja nuwata midecha medu shakku fedijja dinen nonna wahi ovegen qur'ana sunna ovegen din onnani ehbima haqiqatuga makkah ge mushrikum mes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ebami musta'unukum ekale gufana ekikahana furassarata raddukum ekale gufana ekuri huriha gona takege aslaki mi wahi dogukurum nota mi wahiya meduga shakku fiddu ehnya ege kuri emihum ebbaswe e qur'an wegin ebami hun tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Muhammadul Amin kam amana teriya kam khud emihun hekive ekade gufana ki itur fulay haddawa bekale nuka debe funna enge wada gannawane gifulu bina quramun as emme fahum hajul asadu behetuma hisabum ebamihun ge meduga ufedunu khilaf takaffahuga ebbaswi den emme avha haram fuluge teriya wadigen anna bekalaka ekan hawalu Allah subhanahu wa ta'ala algon men gaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekam meduri kurbi ei risalatu ke kuri ebami hum emme ngadakun guni ruhijja tibe funa igoda gannawan e kure bodu kamaki tevis aharwande rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanuge mi da'watu feturaguma kuragum gendevi masakkepulam muras alamun makkah ge mushrikum moyeke sihuru veriyeke henu jehe miheke kiyamun lemberiyeke kiyamun ekale gafana ekigala mudabuta kuramun dieros handuma fulu gennawa hijura ge rega hijuriyan nikuma wada genne rega Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale gafanu ge appuluga huri makkah ge ahulweringe agugodu amana etta Ali radhiyallahu anha hawalu kurabbi etakati ebani huna raddu kodde tevis aharwanden ekale gafanu dogu kuramun ebani hun die irugaves ekale gafanu ge teduwari kama amana ettirikan ebani huna yaqin korabeti nunto ebani ge agubodu muda rakka kurumattaka ekale gafanu ge appuluga amana etakatuga bahatta ge tibehmbima ebami hun dogu kuramun die ki haqiqatuga ekale gafanu ge teduwari kamen nun ebami hun dogu kuramun die Allah ge wahi Allah ge engem e wahi basu ema mi Qur'an dogu kurma miyameduga shubo feddumaki huriha zamanega huriha irigga islam dina idikolam masakke kura komme bayaku komme tanegga kuramun dane kame ekan kama algon men kurimatlan jehe hiduga ekan itura bawano efawa duniyega ekan fasihave ituru wegen dane tibe algon men jehe ekama tayyaru tiben ehembegen algon do masay qur'ana mi silsila ge tereng algon men nan algon men ge ilumering saaf kodde fafawa mifada masatawge wahake bas wadeveto irada kurbiya anna haftaga algon men wahaka dakani wahiya meduga bae faraetakun inkar kurma adi
shubhaya shakku feddu gotun dakka fawa ba e wahakataka adi e wahakatakan algon menge mi ummatuge ilum mere debbawa fawa safu lui adi isnegen dane jawabuta irada kurabiya mianna haftaga hama mi re angara dogare magru namada foga mige nuwana baddalu ma'uga baddalu ko ummeduga wakelo du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algon menni kirit qur'anan e qur'anuge kedukan qabul kurani adi furihma iman kama akuga ek efoda tabawe gemba adi efota ekodan amal kurwe baykamuga lebbebum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.